Урматтуу Өзгөн районунун тургундары, мына ушул Чокар бээ жоголгон. Ленин жол менен жайлоого карап жөнөп жатып, ошол жактан жоголгон туугандар. Көргөн билгендер болсо, адашып короңуздарга, үйүрүңүздөргө кошулуп кеткен болсо, мына ушул экрандагы номерлерге байланышып коюңуздар, сүйүнчүсү бар. Андыктан байланышып кабар берип коюңуздар туугандар. Туuyun деп калган эле дейт. Балким тууп кулундагы бардыр дейт. Андыктан көргөн билгендер болсо, ушул экрандагы номерге байланышып коюңуздар, сүйүнчүсү бар. Жайлоонун аркы бети Жалал Абадка карап калат дейт, берки бети Өзгөнгө карап калат дейт. Жалал Абадтардагы эгер көргөн болсо, кабарлап коюңуздар, сүйүнчүсү бар. Бауыл такен. Айса Колкинас биз дагы азыр келип калдык. Беринге. Yo, alarınız başa getip kaldı. Alarınız almayın. Sana biraz aytdı. Kulak bal bal. Zaten toksaydı. Ya, teka. Көңүлдөн коюп бербес, көңүлдөн. Aysa Hanyaka mingenmi? Hanyaka mingenmi? 5000 koydun mu? Kaçı? Kaçı tutukan? Yürüyüşten. Biraz olsun. 200 kart ben aytdım buna, men berdim sana. Ben berdim sana. Sana men ara olsun bola o. Men ara olsun bola o. Siz özünüz kayra ara olasınız. Olsun bola o. Karaganda. 200. Kaça dedin? 200 değil. 200. Çaşın çıkın mı? 5000 koydum. Ya koyça. Ya aka kolumdaki nerseni ver utan 5000 koydun. Tartsan. Ya alever çevirsen be. Ya ürününe koy. Sen de Hanyaka mingen. Görme de teller orup kaptı. Altı sensek. Ransın bile. Allah aşkına. Ya alar başın çaykavat arkasına. Rüstem bir kilde alıp koyun. Aran yine aytar. 5000 mi tutar? Ne oldu? Ransın bile. Kaçın mı? Ransın bile. Razı olsan sağ olun. 199 Ya. 200'ge aldı o da. 999 ne bir zaman? 999 bir satın hakkı. Ya Rüstem. Haka bir ton. Haka ya. Yekisi seneden ramı ürün vardı ya. Kaldır çekiler öyle mümkün mü ne? Kızıksın ne? Ransın. Haka. Bısılda öyle var. Baldayım mı? 6 liraya mı? Ransın. Helal olsun. Baycı git. Geçen mes aldım sana. Oğlum Ha. Çang. Hanyaka mingen at. Jaş kança kena? Adam var ya tarafı. Yaşmıyor ki. 3 asli değil. 2 asli değil. 200'ge satıldı. Pazar sodası kızıp, elin barın sıtırana tutuldu. Şu oldu, pazarını aldı. 200'ge gitti. Usta mı kaldı? 200'ge gitti. Kaç kağıt eken kaç aton? Evet onu deydi. Ben 5 kaç eken. Naklat gitti. Hanyaka bir ayarından görelim. Yanına. Yo, bir eken. Görünse de. Doğru. Pazar Çangıvada canlar, Çangıvada. Tezire çamıp kalsın. Hazır. Ortadan daha karap. Atlardı görse tuanlar. Sodalıkan yerге gelip kaldık. Bugün buyursa 17 iyun 2022 yıl Dunga Jekşenbi tuanlar. Biz bu çetten görelim ki qanday bo'lib o'tgan. Qancha o'tayotgan? Sizga aka. Qancha dedingiz? Egasi 400 o'tadi deysiz. Yaş qancha ekan? Yaş. Bir ekan jonivar.
Жакшы миллион 400 миң додот дейт. Жакшы. Ошол жака бир бастырып койчу экен көрөлү. Батырап келе. Жаныбар. Жакшы экен. Бастар. Айда. Адамдардан жатып. At az негизи. Ай az түшүптүр. Тейлели. Седон. Бул сайын башталат да. Aldınız baka. Kaç oldu? Kaça? Bay kaldı. Mal çekeceğini görünce büyük koy. Büyük de. Su. Kalsıklar da uzun uzunken. Kaç ödü da saka? 180. Yaşancılık kaldı. Ekası. Ekası oldu onlar. Boyu hilali barok şuydu ha? Bir jet ölçek ölmedin deydi. Bunu arasa men. Уже. Jetten murduma ne etkende? 1.60'ın üstü kende. 1.65'in üstüze okuttı. 180 bin sonunda. Kaça sırada ka? Жақсы бауыдек. Қайерін атты? Кеңештің. Өз нерді? Кеңештің алды дейді ондар. Жануар. Бейген. Жақсы. Номерін алып берелі. Номерін айтып қойыз бақа. Қызы қалындар осы? WhatsApp көрейін. 78 менен. 86-24-24. Ушул номерге 86-24-24 номеріне байланышыңыздар бұйырса. Байланышып көресіздер қондар. Жақсы. Содаңыз берсін аға. Az kadar dağı o şoldaktan da görülç. Negedir? Baytıla. Çoğun atlar. Azırak koy. Nol attı görülç. Bulat kaç yol olarak mı? 400 bin son. Gerçekten? Bıştıken. Bıştı. 400 bin son kim vardı? Görün. Biraz. Dime bastırış keregenden ya kaç? Kara günge emek bolat ken alacak. Günge teske bet bolgongo biraz bolbay kılat eken. Olacakta bağa jana dagı bauladık okşayt. Konlar gezek öspürümlerge geldi. Öspürümlerdi çetten surap көрсөтөлү. Алдыңызда турган өспүрүм өндөрү жоон жолуп келди. Пародасы кандай экен? Точно билбейсиз. Негизи мындай көрүнүштөн аргында экен, аргындашкан. Анан жашкан жок калды. Кунан ба? Кунан экен. Мындай жоон жолуп кунан экен. Көрүп турасыздар. Аз тегеретип бир көрсөтөлү. Артқа алдайда коюн. Ойла. Артында азыр. Жоон. Номерин сұрайын. Ақшасын қанша дедіңіз ака? 220 мың? 220 мың сом болады екен. Номеріңізді айтып қой. 77 миллион. 77 миллион? 73. 54 54 номеріне байланышыңыздар. Мына ушул Кунанға көресіздер. Кейінке өспірімді сұрайлы. Көріңіздер бі? Қанша бұл? 150. 150 мың сом. Жашан çok қалды? Bıştı kent onlar. Parodası şey. Karabay. Kırgız yılkısı. Özünün Kırgız yılkı ken. Bıştı. Görüyorsun. Kızıkanlar. Numaranı aytıp koyun. 0700 0221 504 724. WhatsApp var. WhatsApp'da var deyip. Buyursa baylanışızlar. Söyleşiyorlar. 150 bin son kim var deyip. Kaça sıradı pazar bakalım? Arğanday sıradı. Söyleşiyorlar. Pazar arğanday sıradı. Biz tuttuğun sırayla. Bir yerde daha 200 pürüm getir. Görürsün. Yaşta bu bölük mü? Ne oldu yani? Kaça yaşı? İyi mi kunan bunu? İyi mi kunan bulat? İyi mi kunan bulat yani? Bazı senin aytqanda kaltatay eкен да. Bunday ötөйүндө ötө. Bozarda gözü açıkta keltatay eкен otat. Kaltatayda ötөт дейт көбү. Акчасы канча ка? Akçası 120. 120 миң сом. Үй ана. 120 кем орду экен. Пародасы Parodası Karabay. Kırgız yılkısı özümde. Жақсы. Көріңіздер. 120 миң сом дейт. Az номерин дагы айтып бол. Номерин айтып коюңуздар.
57 менен 60 20 97. WhatsApp бар. WhatsApp'a da girip байланышасыздар, сүйлөшсөңүздөр болот. Сүрөттөрүн алышып, ага жакыныраак айтпайсыз, канчага беребиз? Болсо эгер реальный клиент болсо айтсыз. Сурашат. Точно мынча сатам деген пока жок. Баз. Сүйлөшөбүз дейт онда. Андыктан кызыккандар байланышсыздар, агабызга көрөсүздөр. Жакшы, соданы жүрсүн. Канча болот ага? 180 миң сом. Жакшыча. 1,5 жаш. Кататай ушунда. А? Кататай экен тугандар. Көрүңүздөр. Жоон жолупу. Парада кандай ага? Аргын точно билбейсиз экен да? Аргын экен. Кайсы жеринен жытасыз ага? Кайсы жерде апыңыз? Отсадыр. Номеринизди айтып коесузбу? Кызым 709 менен 709 менен 53 66 11. WhatsApp бар. Ушул номерге байланышсыздар. WhatsApp да бар экен. Көрүп, сүрөттөрүн жөнөттүрүп, кызыккандар байланышып, багабыз менен сүйлөшөсүздөр тугандар. Тугандар, кезек рабочий аттарга келди. Рабочий аттар сурайлы. Алдыда турган канча бул? 85 миң сом кем бар. Иши бардыгы. Бар, гарантия. Иштин бардыгын катырат дейт. Жаш канча болуп калды кам? 4 асыят экен. Көрүздөр, иши бар дейт. Минип турганчы? 100 кем бар. Жаш канча бул? Бышты. Ишиче? Кошулган дейт ишке. Бул дагы бул 100 кем бар дейт ондар. Сүйлөшөбүз дейт. Номерин айтып койгом. 707 менен 74 82 78. Буюрса, эки рабочатка байланыша бересиздер. WhatsApp бар. WhatsApp шуда бар экен. Буюрса көрүп, кызыккандар WhatsApp-ына дагы жазып байлансаңыздар болот. Азыр четтен дагы. Берден жакшы. Мынан бабы. Мынабы? Канча берди? 78 бердим. 78 миң сом берип бабылдат экен. Берди, сурап бербейт. Разы кой. Сатылды ага. Сатылды ага. Саны акчагарым санап сатып алып турду. Сатылды ба? 79-га сатылып кетти тугандар. Мына ушул эки рабочий 85-тен сатып алынды көтөң. Кетти. Жорголор жок бака? Жорго мына. Кайсы? Мынансы. Жорго экен тугандар. Жаңасы. Сатып бересиз кайра? Сураса? Жорго керек. Бул канча жорго ака? Мына качадан түштү дедің ара? Канча акчасы? 90. 90 миң сом кеми бар. Кеми бар, азмаз. Аз-маз кеми бар дейт ондар. Бул аз дагы турат ондар. Эгер сатып кетпесеңиз номерин сайлы. Аба номеринизди айтып коесузбу? Сурап калса сатылбай калсачы. 79 минут. 780 минут. WhatsApp бар. Буюрса байланышасыздар. Жоргого тугандар. Жорго дейт. Изеген айдама жорго дейт. Буюрса көрөсүздөр. Сиз канча дедиңиз ака? Мен алдым. Алдыңыз? 76 миң сомго алдыңыз. Күчтө. Ишке минесиз буюрса? Ишке. Ишке. Жакшы. Жакшы, чоңойт эми карап минип алсаңыз. Жакшы аткен. Сатып алынды. Мындай негизи бүгүн жылгаптыр өтө. Жылда күндөгүдөн аябай асанды түшүп тургандар. Биз бүгүн базардан колдон келишинче тартып көрсөтүүнү аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарийге калтырыңыздар. Каналга каттала кетиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.